Bakwethu anginilochise nginamukele ehlelweni iZanonke podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi asikhulume ebusukwini banamhlanje siphethe zesikhethu nofana ake ngithi siphethe zekolo la sizokuqala khona amahlangothi ambalwa mayelana nezesikhethu ake ngithi zesindebele ngokugcweleko sizokukhuluma no Dr. Lungile ngokwamabhena isibongo udade sikhulumisane begodu nomswa umehluli ungangenyoni engimbonako njenganje bonyana sekakhona ungaphakathi la sizokuraga kamnandi khulu sithi ungafeli ngaphakathi mntwana ekhaya asikhulume sizoqala esikhulukazi zesintu nofana ake ngithi zesikhethu zesindebele asenze bunje sibaseza ake ngiba dose ngenze bunjesi ngizokuba nesibawo bakwethu bonyana sithephe iscreen ukuze sibe nabantu abambalwa hle phezukwayo ilife le la sizokuyelelisana khona namtjana khe ngithi siphandlululane lapha nalapha mayelana nezesintu kungenzeka uthi uyiphethe khona kani la uthi uyiphethe ngesibhukwini khona ampuri akusikho indlela ekungizo mhlambe ngilezi esizozifunyana ebusukwini banamhlanje yeke engizokubawa khulu ukubana sihloniphaneni nabakhulumako ithekeli zethu asiphikisani nabo nofana ke ngithi asibakoholi ngamagama ngama-comments asibathuki into efana nalezo nawufuna ukubuza uyabuza phasi namtjana uyarequesta ukhwele phezulu ubuze okuthile okumayelana netopic esikhuluma ngayo ebusukwini banamhlanje okugezekolo la esikhulukazi sizokuqala ivideo kadade nasi ibeyigijima ekundleni zokuthintana la athi khona akuphahlwa emathuneni nofana akuphahlwa emalibeni uzosazisa bonyana kuba yini kungaphahlwa emalibeni nofana emathuneni uzobese uyasekela imbono yakhe nofana ulwazi lakhe ngalokho yeke nenge unombono ohlukileko kunewakhe akusimraro nomncane loyo wakwethu uzokukhwela phezulu uveze okuvezako nawe sizwe ukuthi wena wazi sinjani nenge uphahla emathuneni ingamhlambe ziyafezeka izinto osuke uzibawa khona nofana ama results akhe ngithi imphumela iyabonakala na konke esizokukhuluma ngakho ebusukwini banamhlanje kuzizinto ezingaphandlulula mina ezingaphandlulula wena ziphandlulule naloya ke ngiragele phambili ngishare and then nani yenenze ngobunjalo ukuze sibe nabantu abanengi ngendlela esingahona ngayo sizokwazi ukuthi siragele phambili nanalihlelo ebusukwini banamhlanje mina ibizo lami ngumandla ngokwami ngunisibongo nguntshebe.com ngokwaziwa this is Zanonke podcast ba udade sekafikile ukhona phezulu ngimbonile nomehluli akhe ngilinge naye ukumthatha ngimlethe phezulu tatwethu yeche Lotshani ninjani? Nihlwile ma.
Awasihlwa kamnandi ninjani? Achaman siyathokoza sisafile nathi nokho ngakuzwakele bayazibika hle nenge kunemraro khamba ivela umndeni uthi ungakabiki nokho ufumanise ukuthi sewugijima phezulu kwe-social media sebabike baqedile abantu ngisho ukuthi ngisavukile ngenjalo. Ndo siyathokoza nathi sivukile mara inetwork yami le iyabogaboga manje angazi ukuthi sizokuraga until ekugcineni na. Ngiyayibona yona inokuveza ukubovana lapha kodwa-ke asithembe bonyana izasizwela. Ngangenyoni mswethu angikuloshise ngikwamukele ehlelweni iZanonke podcast la sithi ungafeli ngaphakathi asikhulume. Khulungu leli mnyama ngilotshise nenthekeli zakho esele udade okhona nabasezako nabalaleleko-ke ithi-ke iphakamisa isandla ngithi nokho kuhlwile sonke sisaphephile sithokoza uMvelicangi asasibeke emseni wakhe. Siyathokoza. Dadewethu Dr. Lungile Mabhena bengibawa bonyana uzazise njengoba nasolotshisile iye nokho kodwa bengibawa bonyana uzazise wazisa ababukeleko bonyana udade uLungile Mabhena ungubani begodu wenzani. Alright, ngithokoze khulu kuwe nawo woke umuntu ofikileko akawandi mna kwethu. Mina ibizo lami nginguLungile Mabhena. Kodwana-ke enkundleni zokuthintana ngaziwa ngoDorhodere Lungile Nikhakhilon Mabhena. Ngimtlami, ngimtloli, ngingumlaphi wendabuko. Ngithwasile ngimngoma. Ngi-teacher by profession begodu into engenza ukuthi ngihluke kunabanye abatloli nabatlami nabantu abasebenza etheater ukuthi ngisebenza ngesintu, African culture, ubungoma, i-African spirituality. I'm an international poet, ngiperforma ngaphandle ngibonge. Solo kona ngibongako, ngikhuluma nofana ngi-addressa izinto ezingaphasi kwesintu nobungoma. Kokuncane ngikho lokho enginakho ngiyathokoza. Siyathokoza dadewethu. Mr. Mehluli bengiba ukukunikela nawe ithubeli mswekhethu ulotshise ngesikhabulo khona begodu utsho bonyana uMehluli ungubani. Okay, awakilokhu-ke ngingase ngibe mfitshane vele njengethambo lami nje. uMehluli nokho akusimuntu ukuthi-ke uyini sengifana nabo bonke nje abanjengami nje. Sengilirhwala likamakhwela indaba elesihlangu silikhune lathi ligudla imtshuma ibe ibuya. Ngingatsho ngizibeke esigabeni sokuthi ngisisazi samasiko, ilimi, umlando, ikolo, isikopilo nekambiso yesiNdebele, kancane-ke namanye amasiko. Ngingabe kanje lokho. Ngithokoze. Siyathokoza mswekhethu. Bakwethu ebusukwini banamhlanje njengoba khe kaveza ekutheni sizokhuluma ngezekolo la sokuqala akhe ngithi amahlangothi ambalwanyana lapha nalapha kwezekolo. Yeke engibawa bonyana ngikuveze ngaphambi kobana sisungule ihlelo lethu siragele phambili ngenkulumo yanamhlanje nginesibawo sokubana okhulumako simnikele ithuba akhulume aqede and then nenge kukhamba kuba nemibuzo ebakhona yenze njalo ubuze umbuzo obuzako kodwana engibawa ukuyelelisa ukubana imibuzo esisoyibuza imibuzo egeneral ingasi imibuzo epersonal. Akhe nginikele mhlambe umzekelo ngombuzo opersonal. Nasi nqophise umbuzo kudade uLungile Mabhena angekhe simbuze njengoba avezile bonyana umuntu wabaphasi nofana wabezimu unendumba bakwethu. Yeke sele anendumba ngalelo hlobo nenge ufuna ukuyokuhlola uchinga ngakhona uzakhwathana naye ubone bonyana nifumanyana nja
wakwethu ya nitholana sinjani and then sele nitholene-ke uchinge ngakhona endumbeni uyokuhlolwa but-ke la angekhe simbuze umbuzo akhe ngithi mhlambe opersonal njengoba ngingimi nginguntshebe ngale ndlela ngimbuze ngithi dade lokha nangingena ngakwami ngifumana isikhova etafuleni nofana ngifunyana lokhu kuphi lezo zinto lezo sezithanda ukuba personal kufuze ngiyokuconsulta yeke akasimuntu oconsulta phezu kwayo i-social platform nofana ke ngithi inkundla zokuthintana nenge ufuna into efana nalezo na ufuna ukuhlolwa uzokuchinga ngakhona uyokuhlolwa kuye la imibuzo ezokuba khona izokuba general okumbuzo ongathinti wena kodwa othinta isitshaba sekhethu. Dr. Lungile Mapena ngaphambi kobanyana mhlambe singaragela phambili nawe njenganje akhe ngilotshise abangenileko engibabonako baphezulu ngibanikele ithuba nabo mhlambe lokubana balotshise sino Mr. Bsehla uMr. Bsehla uyimoderator yethu ebusukweni banamhlanje okunguye ozosiqalela kakhulu imibuzo phasi lapha nowamukela abantu kobana bakhwele phezulu la yeke Mr. Bsehla angikunikele na itask mswekhethu ekutheni nenge kunomuntu phasi obhala into ephumileko endleleni nofana inhlamba othukanako othuka laba ezobe bakhuluma ngikunikela igunya lokubana yomtsumule nofana umnyomule aphume ahlike nakukonakalako ablogwe usanyamalele uzakubuya Thulani angikulotshise ngikwamukele ngibawa bonyana ulotshise no arrive ngemva koThulani ngibawa nilotshise sikwazi ukuragela phambili. Sivukile Magubela niyavuka nina sithokoze ngempilo esizibonayo. Siyathokoza. Awande baba Mnguni nivukile ngapho ngepanelini aba sesilinde ukuzwa isihloko ngathi ngengikhambelana naso ngengidinga ukufunda kiso ngakho ngikhwelile. Siyathokoza dadewethu. Mr. Bsehla angikunikele ithuba ulotshise. Ngiyathokoza Mnguni ngathi network le inabantwana belothe ngapha mara angithokoze mswekhethu ngithokoze nawo woke umuntu khona uthethe ichaza ngalesi sikhathi ngiyathokoza ebusuku banamhlanje. Aha dadewethu Lungile Mapena ngithena ngiqalako sesingabona ekundleni zokuthindana kugijima umgadangiso wakho lapha la ukhuluma ngokubana akuphahlwa emalibeni yeke ngaba netshisakalo khulu kwamambala ekutheni singakhe sidobhe sikhulume nawe mayelana nalokhu okuvezileko ngombanyana umgadangiso bese kumgadangiso kunganama questions kungana inkulumo mhlambe landelela entweni efana naleyo yeke ngibawa ukukunikela na i-platform ma akusiragele nayo ekutheni kuba yini uma agadangise umgadangiso ofana naloya la kuvela khona ekutheni akuphahlwa emalibeni nofana emathuneni iye khona nangingaphahlwako emathuneni nofana emalibeni kuba yini. Ngiyathokoza baba Mnguni ngithokoza nokuthi ubabawile ukuthi abantu bangangibuza imibuzo epersonal because ngingasiyinyanga esebenza ku social media angifuni vele ukuthi sifike entweni ukuthi uthola ukuthi umuntu sekabuza uba personal. Ngiyathokoza ukuhlola kwami mina bengihlola ku Facebook kuze ngize ku TikTok it's because abantu bamba ku Facebook bebabalabala bathi ama post amade manje mde ngenza ama video so I video le eniyibonileko ibuya from ku post engayenzako ngo2023 yana ya trenda ngendlela etrenda ngayo ngi-addressa indaba yokuphahla. I-post leya yi-post yesithu ngombana yokuthoma beyikhuluma ngokuthi kuphahlwa ini kuphahlwa njani kuphahlelwa kuphi. Manje nangiveza indaba yokuphahla emathuneni nofana vane ngikhuluma ngesintu vane ngingakhulume ekutheni ngizibonakalisa ukuthi ngazi kangangani nofana ukuthi ngiphikisane nabantu ngikhulunyiswa ligulo ngikhulunyiswa ukuthi kunento engiyaziko engifisa ukuyinikela abantu nabayithathako sekuyangabo ukuthi bayayiphikisa nofana bavumelana nayo kodwana mina vane sengiwenzile umsebenzi wami ngiyathokoza. Emalibeni akuphahlwa
kuba yini emalibeni kungaphahlwa ukuthi nasiyithathako siyibusela emandulo umuntu bekangangqwatshwa emangweni njengoba sesingqwaba namhlanje. After thina amakhuwa asingenela afika nekolo afika nobukhobonga njalo izinto eziningi zachenjwa ihlelo labantu lokuphila lajikwa kufana nakho lokhu ukuthi singasangqwaba ekhaya ejardeni sikhamba abantu sebabeka kuphi emangweni. So isintu sakhiwa bobani? Isintu sakhiwa bonobezimu zizanusi nofana ngithi abalaphi bendabuko ngiba bakha isintu abaconsulta nobukhosi. So kunezinto ezikhamba zivela kuwa masiko pilo wesintu njengakho into yokuthi umuntu uyabuyiswa kuthiwa sibuyisa ukuthi umuntu na umthetheko umuse emathuneni nakudlula inveke ezintathu uyalithatha idlozelo ulibuyise ejardeni uchiye ithambo ethuneni. Abantu bayayazi indaba yokubuyisa bahlale bayenza bese umbuzo uthi nangabe umuntu uyamthatha uyombeka emangweni bese noho ukhamba uyomthatha umbuyise ngejardeni alokuba yini nakufanele ukhulume naye ukhambe godi uye ethuneni ngombana ethuneni uchiye ithambo umoya lo kufanele ukhulume nawo ungapha ejardeni. So ikinga ebakhona ngileyo ukuthi abantu baba confused ukuthi ithambo silichiye le emangweni kodwana umoya sawuthatha sawubusela sawufaka kuphi ejardeni bese kuba nenkinga ukuthi umuntu akhambe noho nakufanele akhulume nabezimu bakhe athi bachiwe emathuneni. Emathuneni indawo efaila ngombana emathuneni kuthelakala yonke into lokho abantu abakwazi ukuthi madimoni ngelimi le-religion thina ngelimi lokungoma sithi zinlwane. Yonke imoya emumbi ikhona emathuneni. Ithuna laziwa isisitha sakho ngombana lisemangweni akusafani nakade lokho nasingcwabele ejardeni umuntu bengeza ngene ejardeni bachuza ukuleleza. Okhunye ukuthi nang address indaba yokuphahla ekhaya ngifake indaba yesibaya. Esibayeni kade besingangqwabeli ngaphakathi kwesibaya besingqwabela duze nesibaya kungakhona sikhuluma sithi kuphahlelwa ngesibayeni ingasukuthi ithuna silifake ngaphakathi esibayeni silifake endaweni eduze nesibaya kodwa kuphahlelwa esibayeni. Nakuphahlako lokho kade nangabe siyaphahla besingakhambi umuntu ukukhumbula ukuthi besingamngqwabi njenganamhlanje. Umuntu bekangangqwabi alele aqale phezulu umuntu bekangqwatshwa ahlezi. Amalibo lawo nakaba khona besingayinga one by one iliba neliba sikhulume nedlozelo. Amadlozi ayahlanganiswa amadlozi abekwa endaweni yinye nakukhulunywa ukuthi abogogo nabo bamkhulu akhonakala ukuthi ungayedlozini ufike ukuthi bamkhulu bese uyakhuluma usukume kodwa ukhambe yekwelinye ithuna na ukhuluma ku addressa in a spirit of equality ne balance abogogo nabo bamkhulu zimu nabezimu ukusuke ukhuluma nabezimu njalo. Ngiyathokoza. Siyathokoza ma. Akhe ngibuze so dadwethu sele kungaphahlwa emathuneni kuphahlwa esibayeni njengombana uveza esindebeleni nofana khe ngithi esintwini ngibone kanengi nasiphahlako sisebenzisa utshwala bokugayelwa. Nangakhe khe ngibuze kobana kuba yini kusetshenziswa utshwala bokugayelwa begodu lo muntu esimphahlela ngotshwala bokugayelwa olele namtjana odlule ephasini angabuthindi utshwala naye khamba asizwe nasibawa lokho esikubawako nasikwenzela esibayeni lokho. Ngiyathokoza umbuzo omuhle kangaka ngombana kunabantu abenza amavideo bayiphikisa indaba mle. Ngobungoma akuphahla ngotshwala kuphahlwa ngamanzi. Utshwala yinto eyenzeke nakuvela into ebathi evolution. Abantu nabathoma bahlakanipha khulu bamixa izinto. Utshwala abusi natural abusingebemvelo. Utshwala benziwa mumuntu. Iye benziwe ngamabele, benziwe ngani izinto ezitshalwa phasi, kodwa benziwa mumuntu. Yi-substance eyenziwe mumuntu. Utshwala zindakamizwa, utshwala zinlolona. Yinto esithatha siyidle ukuthi sizinandise ukuthi sithabe, akusiyinto ye-spirituality. So nakuphahlwako umuntu net nakaphahlako uhlanganisa ama-element of life ayi-5. It's element of water ekungiwa amanzi. Amanzi ajamela i-element leyo. Kube ne-element of fire.
lokhu wena nawutjhisa ikeresi nofana nawutjhisa ini ukuthi kube nomlilo kube ne-element of earth. I-element of earth kulangena khona isnefu. Isnefu esitshalwako sikhona nesnefu leso sithenga esitolo sitshaliwe bese basilimaza ngama-chemicals. So isnefu osithola eduze ngileso osithenga kibo my friend, but sikhona sivele sitshalwa vele. Amakari wakhona akhona bekuphahlwa ngawo amakari lawo anjalo angakalinyozwa ngama-chemicals. Bese sibe ne-element of air kulapho sitshisa khona umhule, kulapho sitshisa khona impepho, kuyathunya kuba nenruthi. Siba ne-element of soul kulapho-ke kumoya wakhona uhlanganisa bezimu. Ama-element lawo nakahlanganako kuba ngikho ukuphahla lokho. Ukuphahla mumuntu wenyama akhuluma nabantu bomoya. Maphasa amabili angafaniko ahlangana abanekulumo. Manje-ke ukuze into leyo iyenzeke kuhlangana ama-element layo. Kungakho ngithi mina ngobungoma kuphahlwa ngamanzi. Kodwa izinto ezifana notshwala zizinto esizenze nasesikhamba empilweni, sesihlakanipha, sesihlanganisa izinto bese kwangena indaba zotshwala. Namhlanje sabantu uyababona baphahla ngamahansa, baphahla ngamahenesi. Isoloko i-evolution le iya-evolve iragela phambili, kodwana kuphahlwa ngamanzi. Alikho idlozi elizila amanzi, akekho umuntu ongawaseli kamanzi. Amanzi akenziwa yinto etholakala phasi. It's as natural as amanye ama-element layo njengomlilo nakho konke esele ngikubalile. Ngiyathokoza. Ngiyathokoza dadewethu. Ngizokubuya akhe sivulele umswa umehluli ungangenyoni. Ngangenyoni. Okay, no, ngithokoze wakwethu. Bengazi ukuthi kanti-ke ungumagubela umaranduna. Yeah. Okay, akhe ngiyibeke so. Ngokwazi kwami nangenkolelo yami enginayo nangokomlando enginawo. Sinamazindla kwesikhethu. Ingasi amathuna, ithuna nezindla kuyehluka. Ithuna kulokhu sithi umuntu siyamthuna nasimfaka emgodini simlalisa sibese-ke siphosile ihlabathi le ithi nayiphumela ngaphandle itutumala sibe ngathi-ke senza kube kuhlenyana sithi lokho kukuthuna, siyathuna. Kungakho-ke nakumdlalo besithanda ukuwenza nasithanda ukudlala ngehlabathi, ubeka inyawo uthatha ihlabathi leyo igangatele phezu kwenyawo bese yenze nje izindlwanyana. Abantu abadala bebathi ungadlali ngehlabathi njalo ekhaya, ungathuni ihlabathi ekhaya ngoba uhlola ukufa. Izindla-ke ngilawa wekadeni ebekaba ngundunguluza. Bese-ke bekangatjhingi straight ukuya ngaphakathi, bekakhamba nje ukuyela ngaphakathi, bekakhamba njengamajaba nofana amadzaba. Ya, la kuhlala khona inungu nezinye nje inilwane ezihlala emajabeni. Izindla belakhiwa njengalezo zinto lezo. Bese wayeba kuphi-ke amazindla? Namakhosi ekhethu-ke asatshalwe lapho namazindla esisawakhambela. Kufana nokuthi ngiwo enze isibaya, ngoba isibaya siyakhiwa, izinto zonke, almost zonke izinto zesikhethu zakhiwa zibe ngundunguluza. Isibaya, ithango lesibaya liba sekele. And then lithi nalakhiwa ngoba lakhiwa ngengodo. Ithi nginelo khanje ngisakhulumanyana lana. Alright. Yeah, kuthi kwakhiwe ngengodo rondo. So kuthi mhla kulele ubaba, ngoba ngesibayeni kula kwakutshalwa khona amadoda. Kuthi nakulele ubaba kunehlangothi la kuyokukhutshwa khona let's say lelo pole lelo ngile kubekiswe ngalo ukuthi la kuyokutshalwa ubaba wakuleli ikhaya leli. And then-ke kulapho kuyokuba khona i-entrance yezindla. And then-ke ukuchingela ngaphakathi lizokuya ngathi seliya ngaphakathi kwesibaya naloko lichingela ngemgodini. Bese godu ukukhuphuka kula kungabekwa khona indodana mhlawumnye yokuthoma, naye ukuthi basakhelene endaweni eyodwa. Njalo alandelane wona awodwa enze the circle, yayibona, up until abuye eze la godu esangweni.
yayibona. Kungakho namhlanje sikhona ukuthi sithi nasidiscovera indawo zethu zabokhokho bethu, uthole ubaba asafike lapho aqale ngangeMpumalanga, bese uzoyibona indawo ebeyiba Mazindla, bekabona ukuthi okay irubhi nali la, isibaya besibekelwa la, and then la kungathi kututumele khona mhlawumbe kungenzeka kulizindla. Uzokucala ukuthi okay ehlangothini elingapha kula kubekwa khona ubaba, kutsho ukuthi izindla likababa ngileli, nandi njalo njalo uzokhona ukuwathola, kuzokuba lula ukuthi awathole. Amazindla ngizo izinto esikhona ukuthola ngazo indawo zethu lula. Bese ngidlule kancane-ke, ngithi mina ngokwazi kwami besitshala khona esibayeni, umuntu besimfaka khona esibayeni, bese-ke ukuphahla ubaba kwakunguye ongena esibayeni aphahle, namasokana-ke bekakhona ukuthi ngoba ngibo abantu bebalusa, abogwabana khulukazi, bekungibo abantu abalusako, bebavumelekile ukuthi angabakhulumisa abezimu bekhabo khona ngesibayeni. Kwesinye isikhathi esibayeni uthi nawulokhanjako nawuzophahla njengobaba, let's say kuthomba umntazana, uthoma emsamo akhulumise idlozi. According to ukwazi kwami, idlozi nabezimu akusinto eyodwa, and idlozi alizange khe liphile libe senyameni njengami nawe. Idlozi kwaba lidlozi njengoba namhlanje kuseselidlozi. Abezimu bakhe baphila njengami nawe, bathi-ke ukwendela kwelabezimu nabo kwaba bezimu, ayizange kusaba babantu njengathi. And then-ke esibayeni kulapho kukhulunywa khona nabezimu, kodwana-ke kuthi for example nakuthomba umntazana ekhaya ngendlela leya ekadeni, ubaba bekathoma kuphi, angene ngemsamo, njengemsamo, akhulume akhombelele umntazana yoke-ke into emfaneleko, njengoba sekangena kulesi sigaba. Nakasuka la utjhinga kubobaba ebezimini kuphi, esibayeni. Afike ngesibayeni-ke akhombele imbuzi azokuhlabisa yona umntazana lo, ekuyimbuzi yomhlunyana, since kuhlume ubuntombi emntwaneni obekamntazana wala ekhaya. Nesibaya sembuzi-ke sasingafakwa ejardeni njenganamhlanje, ngoba sesisabela ukuthi ziyetjiwa, besiba ngaphandle kwejarida. And then uyakhamba-ke sekayikhombelile imbuzi leyo, uyakhamba uyokuthatha imbuzi leyo, uyokuphetha whatever le ayoyiphetha, uyowunikeza laba abanikeza yona, kwenziwe imbuzi yomhlunyana leyo. And then asingene kulena-ke yokuphahla emathuneni. Mina personally angiphahli emathuneni, nakhona ngingathi angiphahli emathuneni, angithi angiphumi sengizimisele ofana nje ngibeka ilanga ngithi ngelanga elinje ngiyakhamba ngiyemathuneni ngiyokuphahla, yayibona. Nangizizwa ukuthi ngiphethwe kukhulumisa abezimu bekhethu, nginendawo zami engitjhinga kizo, nakhona nginenzathu zakhona zokuthi kuba yini ngitjhinga lapho. I-reason yokuthi kuba yini-ke ngingayi emathuneni, enye yazo ngenye sekayifanisile ukuthi emathuneni ngivane ngithi mina abantu sibabantu safikelwa lilwazi belingakafanelanga lifikele omunye nomunye umuntu, yayibona. And then abantu bathola ilwazi le-wrong, bakwazi ukwenza ezinye zezinto, so abantu bayaganga, bayawasebenzisa amathuna khulukazi njengomndeni, yayibona. Bayakhona ukutrapha emathuneni, benze into ezinjengalezo. So navane ngiphuma mina ngiye emathuneni, ngiya eSitjhozini, kunendawo ebizwa ngeSitjhozi, ngiyakhona ukusibona mina nangisemangweni nofana emadlelweni. Ngiye eSitjhozini nofana ngingaya njengemlanjeni, nakhona uyazikhetha indawo osuke uyokhulumela kizo. Ungaya nakeziphi phana, kaningi ngisebenzisa ezimbili lezi, but-ke zilokhanje zingaphezu kwezimbili. And then kunodadewethu obuza ukuthi uyini umsamo, bengikhombela ukungayidluli le. Umsamo ngokwazi kwami, uyazikhumbula iinkumba leza zekadeni ebeziba ngundunguluza eziba yisekela, lezi ezazakhiwa ngotshani, eziba bavamise ukusebenzisa leli gama lithi isiguca, abanye bathi uguca sithandazi. Na ungena ngaphakathi uyaguca, vele uvelele ngaphakathi, nalokhu uphuma uyaguca. Ilokhanje umsamo-ke kuba
yindawo eba straight nomnyango lo, icondene nomnyango, iba semuva ngaphakathi kwalendlu le, ngemuva kwayo. And then-ke kungakho kunenkulumo ethi osemsamo lithatha osemsamo lemphose emnyango, kutsho ukuthi umnyango ungaphambili, umsamo usemuva. Indawo yakhona beyakhelwa nyana, ingabi mkikito ophakamileko, seyakhelwe nje ibe kuhle, bese kula kwakuhlalwa khona izinto ezinjengencwancwa, itsele ezifana nemidoko abantwana bebayigoma ekuseni, ngoba imidoko nje esiriswako efana nale vane yenziwe namhlanje. Bese-ke kube nethala la kuhlala khona, let's say kunezinto ezifikileko ekhaya, abezukulu balethe imbiko nani zibikiwe bandla, bese-ke ziyadlulela ziyokuphanyekwa lapha ethaleni. Bekuhlatshiwe ekhaya, kunezitho mhlamunye ebekuhlatshelwe zona ezizokuphanyekwa lapha ethaleni, into ezinjengalezo, uyayibona. Umsamo-ke kula kuhlala khona idlozi, let's say nendalwa zakileli khaya leli, uyayibona. But not abezimu bangesibayeni, and kuphahlwa khona. And then-ke yokuthi asiphahli ethuneni, angeke ngikhona ukuyitsho ngithi mina akuphahlwa ethuneni, ngoba sona isibaya ngokwaso simathuna. Kunenkulumo nawuyaziko ngesindebele kuthiwa akunasibaya, kuthiwa akunasibaya esinganazindla, kutsho ukuthi akunamuzi onganakufa. Kuyaveza lokho ukuthi ilokhanje amazindla wayehlala khona ngembayeni, uyayibona. So nangithi mina angiphahle emathuneni, ikulumo yami ayithi akuphahlwa emathuneni, iveza just nje ukuthi ku-unsafe ukuphahla emathuneni, ngoba kunama-energies amaningi lapha. Abanye abantu basebenzisa ezinye zezinto ezi-wrong ezikhona ukuthi and nakhona sibeke abantu bemizini nenkoro ezihlukileko, sibathethe bonke sababeka endaweni eyodwa, uyayibona. Kungenzeka kuba nemimoya ebangako lapha efuna ukudominate eminye, uyayibona. Ngicabanga ukuthi kancane kukhona engikuvezileko. Uyezwakala ngangenyoni, ngikuzwile. Akhe ngibuze Mswekhethu, na ukhulumisa indaba yokuthi ngiyakuzwa ukhuluma wena uwedwa ekutheni awuphahli emathuneni namtjana akhe ngithi emazindleni ngezizathu ozibekileko, awuthi akuphahlwa emathuneni. Kodwana as much as uveza ukuthi kunezika ezenziwako emathuneni ekutheni mhlawumbe abantu bayaganga ngamathuna, bayatrapha khona, ekugcineni kwelanga kuyaphahlwa khona na. Asilise le yokuthi wena awuphahli, ngokwazi kwakho wena kuyaphahlwa na. Nenge kuphahlwa lokha nakwenziwa isibuyiso, kuthiwa kunesibuyiso, kuba nomsebenzi wenziwako ekhaya, kusuke kwenziwani? Yini esalako emathuneni nakubuyiswa okhunye? Ithuna yindawo la sitshala khona ithambo lekhaya, esizokuthi nini nanini nasifuna ukukhumbuza isizukulu nesizukulwana sesitshengise ukuthi-ke omunye walabantu esimakhunwana wabo samtshala khona la. And then-ke nakuba sibuyiso, isibuyiso ukuthi umuntu ngithome ngibeke la, umuntu uthi angahlongakala, bese-ke umoya uthi ungahlukana nenyama. Ngaleso sikhathi leso abantu bekadeni ilizwe lisakhile bebamthatha bamlungiselele njengokumgeza, bamlungise bamkhiphe nakho kokungendini, ngoba umuntu wayekhamba nje nendini njalo eclean. Ngakho-ke bebazama ukuthi bamkulumake benze yonke lento leyo, bese kubekwa isikhathi la azokutshalwa ngaso. And then-ke kuthi-ke nakufika leso sikhathi leso azokutshalwa ngaso, bebatshala nje ngamasa. Kuthi nakaqeda ukutshalwa ngamasa esibayenapho, inkomo naziphumako vane angazi vane nibe awena or vane uzwe uthi nawuvane utshela abantu abadala ukuthi ubhuda ngemi mhlawumnye inkomo, bakubuze ukuthi zinkomo ezinjani, basuka bakubuza ukuthi mhlobo muni webreed yalezo nkomo.
and then utsho ukuthi maybe izinkomo ezinje bata lezo zirepresenta abezimu. Inkomo lezana ziphuma ngesibayeni utsho ukuthi nabezimu bayaphuma ngesibayeni baye emadlelweni. Kula ngithi ngithola khona nesitshozi ke mina. Nazifika emadlelweni ngoba thina sibabantu si-connected nelanga kuthi ke kube nesikhathi sithi ngo-12 o'clock akwenziwa litho, nenkomo nje uyazibona zihlala phasi ejamileko ngejamile azisakhambi azisenzini zilinda nje ukuthi kudlule i-hour laka 12. Ngaleso sikhathi leso kula sithi thina sebabade abezimu. Abezimu bayamthatha bayom-introduce elangeni, ngingatsho ngithi kumveli cangi, and then later on uyabuya kungakho kuthiwa ngo-12 sebabade, and then after 12 sebayabuya kancane kancane, then ke kuba ngenkathi zamathole ke nakabuya sebayabuya nabo abezimu bangena bonke esibayeni, and then ngantambama thina nase siyokulala. Kungakho bekuthathwa ubulongo kuyiwe ngendlini kuhutshulwe kwenzelwa ukuthi thina sesilele bakwazi ukuba ne-access yokuza bawoke phezu kwabo ubulongo loba balethe imilayezo abayilethileko komunye nomunye abaletha kuyimilayezo leyo. And then ke esikhathini sanamhlanje siyamthatha umuntu siyomtshala lapho, after simsuse emamochari sayema senza yonke into, siyamthatha siyombeka lapho, and then after ngoba usuke alindile naye alinde ukuthi umzimba wakhe njalo umzimba wakhe umoya wakhe lo ulinde ukuthi uyosubmithwa cangi le elangeni, and then kukhona kunesikhathi ekufanele silindwe bese ke uyabuya loyo muntu loyo. Ngokwazi kwami bekungakafanele kube yinto yokuthi mhlawumnye ithatha boma 3 weeks or njalo, bekufanele kube yinto nje eyenziwa same time umuntu lo abuye angeniswe ekhaya. But ukungeniswa kwakhe ekhaya akutsho ukuthi yena sekadistancile nomzimba wakhe loyo, yayibona. Ngesinye isikhathi na ufuna ukukhuluma naye ube naleyo one-on-one session naye uyakhona ukuthi uye lapha ethuneni, kula kuhlezi khona umzimba wakhe, kula yena azokhona ukuthi achidele khona na umbizako, and then ukhulume naye lapho, yayibona. Ukhulume nabo in groups emathuneni, but na uye kulelo thuna lelo addressa loyo addressako, and then na ufuna ukuba addressa bonke abezimu kulana ke kukhulunyelwa khona uya ngesibayeni lapho uphahlelwa ngubaba nofana indodana yala ekhaya esele ikulu mhlawumnye ethetheko nayikhona indonga ezisale bandla kuba ngiyo ikukhombelele konke kukhombelela khona ikuphahlele. And then ke nakukuthi ifuna ukukhulunywa nenlukazi zazibekwa esivandeni la kwakuthiwa khona umuntu wengubo akangeni, osesemutsha osaye emalangeni akangeni, kuthiwa ireason yokuthi angangeni kuthiwa ubolisa amathanga. Yes, uyawabolisa amathanga, but one of the biggest reason ukuthi angangeni akagadangi emathuneni. So ireason yami ukuthi ngithi mina ke kuyaphahlwa ethuneni kungoba umoya iye uhlukane nenyama, mara kutsho ukuthi sewudistancile nenyama njalo namathambo laya, yayibona. So ngokwazi kwami nangokukholwa kwami iye kuyaphahlwa emathuneni. Uzwakele Angazi mhlawumnye ipendulo ngikhonile ukunemba nofana ijikajike khulu na. no ukujikajika kwakho mswekhethu kulinga ngamandla ekutheni uyihlathulule ngendlela ezokuzwakala lula ngayo. Uzwakele engithemba ukuthi bakuzwile nabanye, kodwa na ke sisazoyivulela imibuzo ezokuvela phezu kwepaneli, probably naphasi sikhambe sidedelana lokho mhlambe munye kupanel nasele aphendulekile emibuzweni azokuba nawo. Angibuyele kuwe dadwethu uLungile. Wena ukhulumisa ukuthi akuphahlwa, meaning now akuphahlwa at all. It's not like ukhulumela ake ngithi wena nofana umndeni wakwaMabhena uwodwa, kodwa uveza ukuthi akuphahlwa emathuneni ngezizathu ozibekileko. So now umbuzo engiba nawo la ukuthi lokha abantu baguga ihaba bachinga khona emathuneni bayokubawa okuthile mhlambe
and then ngemva kwesikhathi esithile akhe ngithi lokho bebakubawa bayakubona kuyafezeka ingamhlambe sekwazifezekela nofana iye lo yamuntu bezwile ebebaphahla kuye. Dr. Lungile? Right, ke waveza bonyana uthwenywa yi-network. Asidlule sizokubuya lokho mhlambe naka sebujameni obulungileko be-network. Nange mhlambe ungizwa dadwethu nasele i-network yakho i-right, you can just unmute and then uvele siragele phambili. Mr. Thulani. Sithokoze Makubela, niyavuka? Ekseni mswekhethu ngizwa ngikhaya. Sithokoze man. Ya, nasisihloko papi ngibona ukhwelile engicabanga ukuthi mhlambe ungaba nomfakela nofana umbuzo onawo onqophise kwababili abazithekeli zethu Dr. Lungile. Lotshani good. Inetwork yami iyabhala ukhambe ukhatha nomehlula ngamuzwa kuhle ngimuzwa. Inetwork yami le iyabhala. Ngengikuphi mhlambe okubambileko engikuthuleko nanginqophise kuwe umbuzo wami. Ukimi Makubela? No ngiku Dr. Lungile ngizwe ngathi kuye. Okay. No, ungaraga mswekhethu Mr. Thulani mhlambe kunomfakela onawo nofana umbuzo. Ngingathi mfakela ngoba special ngoba nangimaru udokotela ubalekile no ngendaba ye-network. Iyamthwenya. Iyamthenya man. Ngendlela ibala ngayo ithe ngikhule nami indaba yokuphahlela emathuneni ingekho. Thina ngapha ekhaya nethi wrong nasithanda ukubala into sinalesithi ekhaya ngoba wonke umuntu uzathi ekhaya amefuna sibale nje straight ukuthi ngendlela engazi ngakhona ukuthi indaba amathuna thina ekhaya nasiqeda ukubeka siyenza into le bathi sibuyisa. So ukubuyisa ukuthi into zethunela sesiyoziqedela ngapha ekhaya siphahlela ngapha ekhaya yonke into emayelana nangokuthi sikhambisa umntazana or sikhulisa umsana siyombawela lapha emsamo lapho. So bengizama nje ukusekona le yaka dokotela ukuthi nami elwazini kwami ngiyazi njalo ukuthi emathuneni awa ayikho mntazana. Sithokoze. Uzwakele mswekhethu. Mr. Msehla. Angithokoze Mnguni. Yeah. Isintu sinabile. Njengoba sebachile Mnguni akhe ngiveze okuthile ngithi mina kunesintu. Nasikhuluma ngesintu sikhuluma ngento enye nenye eyenzike emntwini omunye nomunye. For example nakuthiwa indoda ayithwali ngikhaya sisintu leso na ungaya kwaZulu Natala uye komunye umhlobo sisintu leso umuntu wenza njalo ngesintu. Bese kuba nesikhethu. Isikhethu ngikhuluma ngento yekhethu mina. For example ngathi mina ekhethu asiphahli ngehloko yomuntu nakaleleko. Mina ekhethu abanye baphahla ngehloko, abanye baphahla ngeenyaweni, abanye baphahla ehlangothini. Sikhabo lomuntu ke leso urehe nakenze njalo. Alo laphanyana esibuyiswe napha ngiyamuzwa umehlulu ngijamelana naye khulu. Umuntu uyabuyiswa kwenzelele bonyana kungenzeka mhlambe izwano labo emndenini kwathiwa basukile bayokwakha eThemba Lethu for example. Sele mhlambe isirabha salapho asuke yedwa ngeThemba Lethu. Wabonisa ukuthi kude khulu
ukuthi Elgedag na ufuna ukuphahla mntu ukhwela ibhesi uye eThemba Lethu wabuyiswa walethwa ngekhaya ukuthi khona ukuthi mdele kuphahlelwe ngekhaya mhlambe umntwana uyagula mhlambe kwenzakalani ufuna ukubika masinyana ekusebusuku wenzelela ukuthi uye ngehlangothini lesincele namtjana ngehlangothini lesidla ukhona ukuphahla lapho ukhulume nabezimu bekheni alo le yokuthi emathuneni akuphahlwa at all ibuya engisekutheni umuntu omunye nomunye unesikhabo angiveyeri or angivumelani or ngenzani mara ngithi mina angazi lapho angeze ngatsho khulu ukuthi umuntu akaphahle emathuneni ngoba omunye nomunye umuntu njengoba sengitshile kunento ekuthiwa sikhethu thina esikhethwini ikhamba nje ibuye besiyahluka lapho nayifuke esintwini kunesintu kunesikhethu ngikuni ngiyathokoza Ngiyathokoza Busehla Mrungwa. uDr Lungile ngathi usesesetiyeni asesesetiyeni nje angidlule mhlambe ngichinge mawubuyile. Tjani. Iye ngibuyile network le iyangiphazamisa. Ngiyakubona bosesesetiyeni. All right. Umbuzo wami ngibe nombuzo ngaphambi kobanyana iclorise inetwork. Umbuzo uthe lokha nawuthi akuphahlwa emathuneni ungizwa kuhle? Iye ngikuzwa kuhle. Ya, nawuthi akuphahlwa emathuneni izwakala uyigeneralize ekutheni akuphahlwa awuthi thina ngakwamabhena asiphahle emathuneni kodwa uzwakala uveza ukuthi vele akuphahlwa emathuneni. Right, sele kunjalo kungaphahlwa ngemathuneni abantu bayabonakala baphethe ihapa bachinga khona ngemathuneni nabafika ngemathuneni bakubawe lokho abakubawako ekukhambeni kwesikhathi apha kubonakala kusenzeka mhlambe ebekade bakubawa nofana ke ngithi bayokubika umsebenzi othile ozokuba khona umnyanya ekhaya bonyana udlule kuhle nangambala udlule kuhle umnyanya okanye lokho ebekade kubawa kufezeke so sele kufezeka kwenzekile konke lokho ngamhlambe kuzizinto bezizokwenzeka vele nofana bamzwile lo osemathuneni ubezwile laba ebekade bamphahlela. All right. Ngiyathokoza. Nangikhuluma ku video yami ngithe mina ngekwesintu sesindebele akuphahlwa emathuneni. Nanje ngiyabuyelela. Ngokwesintu sesindebele akuphahlwa emathuneni. Sinesintu, sinehahla, sinomkhuba. Umkhuba ngilo esiwuthola kibosiyazi abantu abafana nathi. Ngifuna ukukwenzela umagic. Nento engifuna ukuyenza. Ngifuna udodge system, ngifuna ukubridge idlozi. Ngiyathaka. Ula ngizokutshela khona umuntu ukuthi khama uthatha ihlabathi emathuneni or asikhamse emathuneni or khamse kwenzani. Imkhubo le ivela lapho. Nofana imkhuba yendlela. Nasoqoqela umngane wakho bese akutshela ukuthi nangathatha ilitshe emathuneni ngalihlanganisa nomoba injanjani. Indwezo akusiso isintu mikhuba nanoma ingasebenza noma ingasebenzi okusela akusisisinto akusinto ongayinikela abantu bonke ukuthi bayenze emathuneni akuphahlwa at all ngesintu sesindebele sinendawo la kuphahlelwa khona leze ngizibalile ku video ngathi mina kungesibuyeni ngisibayeni and the rest of indawo leze ngizibale kuemsamo nalapho khunye kuphahlwa lapho. Umuntu nakafuna ukwenza i1-on-1 athi basho ufuna ukukhuluma nedlozi. Sesikhuluma ngomuntu othonya lidlozi elispecific. Umuntu loyo ukhwela indaba akayi ethuneni. Uya enrabeni. Enrabeni kula imvelo ipurified khona. Nakafika enrabeni uthola ibala, kula aphahlela khona umuntu. Ha ingasi ethuneni. Ithuna ngeze lavuka lisikuni. Ithuna ngeze lavuka linemoya emihle. Not just because abantu bayalelesa. Because kunevele ama energies lawo nofana imimoya leyo ihlala ipresent. Akekho umuntu ongahlambulula igraveyard, ayekho umuntu ongahlambulula amathuna. Kunemoya ngokwahlukahlukana amadlozi ngokwahlukahlukana. Akukhonakala ukuthi into leyo singagcina sesithi sekusafe nofana sekusisintu. So ngokwesintu akuphahlwa ethuneni lomuntu.
kuphahlwa ekhaya nangakabuyiswa kabuyiswe nangaba khonakala umuntu akakhwela indaba ayokuthola indawo yemvelo epurified ngombana thina nasikhuluma ngozimu ngesindebele asikhulumi ngoJesu Kristu asikhulumi ngoNkulunkulu sikhuluma ngemvelo sikhuluma ngelanga sikhuluma ngenyezi sikhuluma ngehlabathi imithi esiyitholako nguye uzimu loyo so umbuzo wakho wesibili uthi nangabe umuntu uyaphahla bese alungelwe akusiliqiniso ukuthi umuntu kuze alungelwe kuze kulunge kwenzeke ukuthi yinto le egada yenze ethuneni and i-experience yakho njengomuntu akusiso isintu angeke ukhona ukuyi-generalize u-avoide imithetho nofana ama-principles esiwasebenzisayo ngesintu ukuthi silandele umthetho othize umuntu nakathi mina ngaphahla ethuneni kwangilungela akanalo iqiniso lokuthi vele walungelwa kuphahla ethuneni it might be something else so awukwazi ukuthi mina ngiyaphahla ethuneni kungilungela ngiyathokoza Uyezwakala dadethu lokho kungivezela ungibona sengimomotheka nje kungivezela ukubana amanye amagama sisemagwabeni nasichinga ngemathuneni siyokuphahla sisemagwabeni sibabantu siyadlala wena angikho lapho siyadlula isithubi ngaphambi kokuthi ngizochinga ku-arrive isithubi dadwethu ke ngizwe kukhulunyiswa ukuthi kunabanye abaphahla esithubini esithubini kuphahlwa nakutheni okay nasikhuluma ngesithubi sikhuluma ngendawo yabotshontshwana nofana iminyonyo nasikhuluma ngesithubi kulahlela khona botshontshwana right nasifunda imvelo ngombana yonke isintu sisakha nje ngombana sifuna ukuhlaziya imvelo sithe sibabantu nasiqala imvelo sabona ukuthi imvelo iphuthela ubungoma sihlaziya imvelo ngokwakha isintu nasikhuluma ngabotshontshwana sikhuluma ngenilwana nofana inilwanyana eziphila ngeunity ngokuhlangana kungakho kuthiwa minyonyo iminyonyo botshontshwana laba bakhamba ngobunengi so navane zingaphakathi lapha esithubini yonke into eyenzeka ngapho bayenza ngeunity akwenzi ithontshwana eli-1 yonke into lapha yenzeka ngeunity so i-consciousness yabotshontshwana inamandla wangokuthi umuntu nasele anabezimu abalwako abezimu abangafuni ukuhlangana abezimu mhlawumbe idlozi lakhe lamphika or whatever umuntu onjalo nakanedlozi amadlozi angakahlangani uya esithubini uyokuhlanganisa abezimu abo esithubini because of i-consciousness yabotshontshwana kungakho kunabantu abaspecific abaphahla esithubini ekufana nabantwana laba thola ukuthi ekhaba zange bamenzela izinto nofana kuphume indaba yokuthi abezimu bakhe bayambanga mumuntu othunyelwa esithubini lokho ukuya esithubini still it's a ritual it's black magic why simanipulate i-consciousness yenilwanyana ezihlala lapho ngombana ngokuphila kwabo nofana ihlelo labo kusebenza in community in unity ngiyathokoza dadwethu arrive Akwane baba Mnguni. nihlwile Sihlwile singabuza nina. akamani Ngingapha kakuseke ngizokulalela ngizokufunda cause into levele mina iyangihlangahlanganisa. Ingihlangahlanganisa ekutheni umuntu uyabuyiswa mara kushingwe emathuneni nasele kuphahlwa ubuyele emathuneni ukuthi wabatsho siyomphahlela emathuneni beyingihlangahlanganisa lapho. uDr Lungile uthi emathuneni akuphahlwa mara lapho khunye uthi nawukhambako uthi uyakibo siyazi bakutshele ukuthi ugogo wakho awumsezi utshwala ulila ngokuthi awumsezi utshwala so ugogo wakho lo uyomseza njani utshwala ngaphandle kokuthi uye ethuneni lakhe specific uyomuseza utshwala uyomsezela kuphi utshwala ugogo wakho lo and thina siyo youth yanje asisiyo ingi imizi ayinazo imbaya like example ekhaya mina ngikhumbuli batsho kuba nesibaya so sikhule siphahla ebandla bathi kusebandla
sikhule siphahla ebandla mara nemathuneni siyaya emathuneni kubuye kube nento yokuthi batsho or ugogo wakho wathi uzwa amakhaza ne mathambo lawa esiwachiye le nawuthi uyayilandelela into leyo kuthiwe batsho ufuna ilitshe lo ulifuna usemathuneni isakuthatha back into le isakubusela emathuneni godi straight ethunenela elingcolileko ethunenela ekungaphahlwa kiyo mina babumnguni ingihlangahlanganisa lapho ukuthi senhle kuhle kuhle ukhuluma nabo kuphi abezimu laba vele iyangihlangahlanganisa into le. Okay. Ngisaba ungena mbonini. Okay. Okay. Skhosana. Ya no ngifuna ukuchaza uma kuhle la. Ikhuluma ngitsho ithi isibuyiso nokuthi akuthiwa usabuyele emathuneni nangokuthi ufuna uyofaka ilitshe lakababa nangokuthi mhlambe ufuna ukuyokulumaka awusabuyele sikhulume ngokuphahla indaba isekupahleni mara ungana kumele ufake ilitshe ukufaka ilitshe nakumele uyokulumaka uyokulumaka lokho asikubona kuyinkinga inkinga isekhulumeni lapha angisho siyazi nakazothi uma uyalila or ubamkhulu uyalila uthi uzwa amakhaza for example abanye banokuthi mhlambe ikoro enye nayibekayo iberegise thina besibiza ngomhade bayiberegisa isikhumba sometimes ibox elibalibeka isikhumba so sometimes abasifaka ngesikhumbezo uzwa bathi uyalilela uzwa amakhaza kumele kuphinde kuhlatshwe ikomo iphinde iyogutshwa lapha kancane kufaka isikhumbezo izinto ezinjengalezo ethi mina engikwaziyo ukuthi akuphahlwa ukuthi uyokujama lapha ukhulume wena ngiyo le ngayazi leyo mina ngazi ukuthi undebele kuba nesibuyiso yonke nikudedele emsamo ndana uyabosiyazi akutsho uyabosiyazi endumbeni nakho ukuxoxela leyo nkulumo leyo ukuthi ugogo this or umkhulu this amakhaza njalo njalo bese uyokuhamba yokulungisa into lezo mara yokuphahla ngiyo leyo engekho ngithokoze. Okay, Skhosana. Ngangenyoni udade kunomunye godu umbuzo avele nawo la ngiyabona isamukhithizile i-network uDr Lungile. Umunye umbuzo ovele nawo dade ukuthi lokho uchinge kubosiyazi bakufanisela ukuthi ugogo mhlambe uthi animsezi utshwala uba wanizomseza nimsezelaphi nenge kungayiwe emathuneni. Okay ake ngiyithome lapha ngizwe kunenkulumo ekuthiwa utshwala buyinto efike nje like the more abantu bathoma ukuhlakanipha babusebenzisa utshwala angithome ngichijile leyo ukuthi ke ezinye zetshalo njengamabele amabele are very well connected ne-feminine energy engicabanga ukuthi yinto engayihlathulula maybe ngelinye ilanga ngoba ingangithatha isikhathi eside and the reason why isokam ngitsho wona amabele reason why abizwa amabele nawuwaqalile nawungaqala the microscopic view yakhona liyafana ithoro lakhona liyafana nebele elisemntwini engubo ngakho ukusetshenziswa kwamabele kwenziwe ukudla njengesithwalo mratha kwenziwe utshwala lezo zinto lezo ayikuthi kwenziwa ngokuhlakanipha kakhulu kwabantu or ngokuthuthuka kwabantu yinto imvelo yabalayela khona ukuthi ke abasetshenziswe amabele abenziwe utshwala it's just that kwakukhanjwa ngengigaba umuntu wayevumele ukusela utshwala abusele abafika esigabeni sokuthi uyadakwa bekuba abantu sebafika esigabeni sokuthi sebaluphele babevumelekile and then abobaba babe nehabhanyana labo baba and then kube nehabhanyana ke elingabizwa kuthiwe lihaba lamasokana elingakhona ukusebenza ngegwabo ekuba sibiko sakhona leso and then ke akhe ngiyekile yakadadewethu nakathi la
kuthiwa kunogogo ofuna ukusezwa utshwala and nakhona uyomsezelaphi lobo tshwala lobo. Njengoba ngikhe ngafanisa indaba yangesivandeni, ngathi mina bekuba isivande yini, isimu yonke yekhaya iteni, kuba nesection nje la ehlukaniswa khona, kuthiwe ngapha kungesivandeni. Ngesivandeni kutshalwa ini, amathanga, bese kuthiwa abantu abasaya emalangeni abangeni ngale ngoba bazokubolisa amathanga la. Ingasi ukuthi ngoba bazokubolisa amathanga la kwaphela, but ngoba umuntu wengubo akagadangi lapha emalokhanjini, akagadangi phezu kwamathuna, kuhle kuhle umuntu wengubo akaye emathuneni. So osaya esikhathini njalo, ingasi laba esebalupheleko. So ugogo navane kuthiwa batsho ugogo ufuna utshwala. Kwesinye isikhathi-ke abosiyazi bakwethu abasazi, nanyana singababiza ngabosiyazi, bosiyazi abangaziyo. Nakasuka mhlawumnye kufuneka lobo tshwala lobo, it's about leyo connection leyo ne-feminine energy, uyayibona. Kuyagayelwa lobo tshwala lobo, khona la kuphahlelwa khona ekhaya, njengoba namhlanje akusasetshenziswa njengesivande nelokhanji, mhlawumnye nebandla, kube nendawo nasiyakhiweko lapha siyakhamba siyokhuluma nabo baboke. Uyaya lapho utjhinge lapho nerhabha lelo ulithele, ubaseza khona lapho. And then-ke bese-ke ukhulume nangendaba yengubo, ukuthi kwenzeke ukuthi umuntu uyatshwenya athi ufuna ingubo yakhe. The only reason engakhosa ukuthi umuntu alile ngamakhaza layo ukuthi mhlawumnye nimchaphele ekuthomeni nakatjalwako. Umuntu uthi ngokwesiNdebele, ngoba le yokuthi sisintu sesiNdebele angiyazi. IsiNdebele siNdebele, isintu sisintu, and isintu asinabuzwe. Isintu sisintu ngesabantu bonke, and then kunesiNdebele, and then kunesikopilo lesiNdebele, and then-ke kunekolelo, maybe kungaba maNdebele or ezinye zezizwe. Umuntu loya kusuke atjhaphelwe. Umuntu uthi nakathoma ukwenda kube nenkomo ezihlatjwako, iinkomo ezimbili leza, ikomo ekhule nomntwana evela khabo makoti, ikomo yokulinga ubukhazi evela khabo mkhwenyana. Iinkhumba zakhona nokuhlinzwa kwazo, owaziko okovana akhambe leyo minyanya leyo komo leyo ithi nayiqeda ukuhlinzwa entanyeni ikhitjhwa ibende, kuthiwa isikhumba sakhona ungasihlukanisi la empondweni. Leso sikhumba leso kuhlinzwa different ngehloso yokuthi leso sikhumba leso silungiselelwa ukuthi siyoba ngesakhe lo ohlatjelwa leyo komo leyo, mhla endela kwelabezimu uyokubekwa ngesikhumba esomileko, ingasesimanzi. Ngakho loyo muntu loyo uthola ukuthi uthe nakalalako azange bamkhambise nesikhumba sakhe, ingubo yakhe kwakufanele akhambe nayo. Well-ke abanye abaningi ngesikhathini sanamhlanje bakhambisa sona lesi sekomo yamanzi, uyayibona. And angekhe ngithi kukutjhapha lokho, ngoba abaningi bazokutshela bathwenyi bona. So kutjho ukuthi usuke atjhaphelekile loyo muntu loyo, uwendile, usesigabeni sabantu abendileko, but abazange bamkhambise nengubo yakhe bekufanele akhambe nayo, and uyastruglisha naye ukuhlala aphelele hlangana nabanye abezimu bekhabo, ukuthi how come uze ngapha utshoda. Ngoba umuntu navane simtjala sifaka umuri lapha ezindleni lakhe nofana ethuneni lakhe, thina abanye-ke sisebenzisa nje umuri wodwa. There's a reason why kufanele umuntu akhambe nomuri. There's a reason why umuntu akhamba nesikhumba sekomo yakhe, leya yokulinga ubukhazi nofana leya eyakhula nomntwana. Zonke izinto esizenzako ukuthi kuze sindlale umseme, there's a reason why sindlala umseme. There's a reason why sindlala umseme olukwe ngumcubusi, olukwe ngencema incinini nofana elinye nelinye ihlobo lotshani, uyayibona. So kusuka kutjhapheleke kwekuthomeni lapho dadwethu, navane bakuthwenya ngokuthi mhlawumnye uyagodola, uyayibona. Angazi kuyezwakala na? Ngikuzwile arrive. Arrived. Right. Okay.
ngizwile ungiphendulile mara nanoma phenduleki nje mara nginomunye umbuzo la ngaphambi kokuthi umama uchinge komunye umbuzo dadewethu asenze so ya Dr. Lungile uyinetwork yakhe iyamhlorisa hle benginombuzo ampurika dadewethu lo umehlule ngaphendula wona ebengifuna bonyana ugijime phezukwawo mhlambe nawe nenge unependulo yakhona ngoba udade ubuze ukuthi lokho nakuvela indaba yokubana akuphahlwa emathuneni uyayizwa kodwa ke ngemva kokuthi sekachike mhlambe kubosiyazi bamvezela ukuthi kufuze uyokuseza isalukazi sakho nofana ugogo wakho utshwala umseza kuphi nakangafanele achinge ethuneni dadewethu Lungile nenge ungizwa Okay. Ngicabanga ukuthi bese sivezile ukuthi kuphahlwaphi akuphahlwa kuphi. Kwesibili ukuthi into ekhe ngayiveza I think ivideo yami yes2 yokugcina engiyenzileko. Ngiba ukubamba umlomo kancane lapho ngemva kokuthi selachinge kubosiyazi ngiba bamvezela ukuthi kufuze uchinge ethuneni Iye ngifuna ukuphendula lokho. Ngifuna ngiya lapho vele. Okay. Ngithule ngathi mina kunemkhuba evela enyangeni. And into ekade ngi-emphasize ku video yami ukuthi indaba yokuhlahluba enyangeni ekungasizo zekhenu ilahla abantu. Ibalahla njani abantu? Umehlulo nje nakakhulumako bekakhuluma uveza isintu ukuthi esinye isikhathi uthi na uthombako bakuchaphela, uthi na wendako bakuchaphela, uthi na welako bakuchaphela. Nasele ubhubhile ungizimu nawubuyako wena sewukhuluma ukuthi kunento otshoda ngazo uvele inkulumo lezo umuntu athi uyagodola omunye athi akanamanzi omunye akanana bese wena njengomuntu nasoyitranslate uqabange lokho uqabanga ukuthi nabathi ufuna amanzi ukhambe nerhabhu yomsezo utshwalo of which is not a direct translation. Therefore kungakho ngithi mina ukuhlahluba enyangeni ekungasizo zamandebele ulindebele kuyakuchaphela because kuba ne-language barrier at some point. So ikhona into bathi isintu sesindebele because izinto lezi umehlula zibalako nangakhuluma nomZulu uyalahleka kazi ukuthi ukhuluma ngani. That's why vane ngithi mina ngesintu sesindebele iye eAfrica besisizwe esihlangeneko before amakhuwa afika, before kuba nama-tribal wars, before sihlukanisa kuthiwa simandebele simaZulu sasisizwe esihlangeneko. But today we cannot shy away from the fact yokuthi vele sesikhamba ngama-tribes nofana ngama-nations or ngama-clans. Therefore into le nayifika kibo siyazi or wherever la uyokufuna khona isizo uthola ukuthi kune-language barrier number 1. Kwesibili isindebele osifunde esikolweni phela kusisisintu, it's standardized language. So akekho umuntu akhe wabhudanga idlozi limtshela ukuthi basho ngifuna amanzi, but inkulumo lezo ukuthi basho idlozi lifuna amanzi lifuna ini zinkulumo ezibuya kuphi enyangeni. That's why mina umuntu vane ngim-advise ukuthi nangabe uyakhamba akhambe enyangeni yekhabo eyindebele ukuthi akhona ukulibuza ukuthi njengoba uthi wena umuntu lo ngiyomphahlela ngimphahlele kuphi njani. If nangabe uyakutshela into awuyizisi umbuzo ukuthi manje ngiphahla njani ethuneni kube ngenza isibuyise ekhaya. So nawe ukhuluma nomuntu owazi into yekhwenu of which abantu so into ekade ngizama uku-emphasize ku video yami nangiyiveza into le ukuthi ikhamba ilahleka lapho. So just esinye isikhathi wena njengomuntu idlozi uyalimisinterpreta ukuthi lithini because ubhutanga umuntu abhunibhuni bese ucabanga ukuthi bayamloya and ukuthothi it's something else. That's why now uyenyangeni uyaphahla awuvela ubona ulungile ku TikTok bese ufuna amanamba akhe sofuna ukuhlahluba uyaphahla enyangeni ukuthi ngiyakhamba ngekumuntu nje idlozi mdeli kuphendule ukuthi uye na ukhamba uye lapha enyangeni before bakuphethele enyangeni uyabuya ekhaya uzokubiya ukuthi ngikhambile phela ngaya kwaMabhena ngathola ulungile Mabhena wangitshela ukuthi nina nithi nifuna amahewu vele ngiragele phambili nakucitha lapha idlozi mdeli kuphendule ngikhana uphetha not into le eyenzeka namhlanje ukuthi uthola umuntu ku Facebook and then uchinge kuye bese jikijiki nisendelana ninenza ama-online consultation whatever into le yayinabudlozi ayinaso isintu. Therefore ikulumo iba misinterpreted umuntu asela kuhlahluba sekakutshela okhunye nawe ngapha ubuza imibuzo abantu bahlale balile bathi nginesilwane na umuza umuntu isilwane esinjani kodwa uyathula because akhange abuze enyangeni ukuthi nabathi unesilwane
bebakhuluma ngani ngotokoloji ngomantindane ngepiano zinengi indwezi ziyahluka. Ngiyathokoza. Uyezwakala. Arrived ngicabanga bonyana uphendulekile. Awa ngiphendulekile. Mara nginomunye umbuzo la. Ngiba ukuphendule. Phambili sizokubuya. Ingamhlambe kumbuzo landelela namtjana mbuzo omutsha. Mbuzo omutsha mara ukhambelana nesibuyiso. Okay, no, fine. Go ahead. Uma owendrileko uyalala. Nakaleleko siyambuyisa ngithi nambuyisako ngibone ngathi bathatha ilitshe something ethuneni lakhe like ilitshe baliletha ngekhaya la sizokuphahla khona. Uma nasikhulako bekangayi ebandla ayokuphahla ebandla uhlalela lapha eqadi then kuya ubaba nabentwana ebandla uma ujamela le like lapha ugucela lapha like eqadi. So uma lona sele bambuyisa bayombuyisa bayomubeka kuphi? Bambeke ebandla, bambeka ekhaya ngeva kwendlu or bambeka kuphi? Nabambuyisako. Ngibona kunependulo lapha phasi ebuya ku Mr Msehla ethi ubekwa ngesibuyeni. Well ithekeli zethu nazo sizakuphendula kuloko. Ngiyabonga baba Mngoni. Dr Lungile Mehluli mhlambe munye wenu angaphendula udade kodwa ngibona no Msehla besela iphendulile phasi bonyana ubuyiselwa ngesibuyeni. Okay, sicale ukuthi nasikhuluma ngetatawula ekhaya nofana icabazi lijarida lelo ekuligama leAfrikaans inendawo ezihlukileko njengokuthi kunesibuya kunesibaya kunebandla kunehodlo. Isihodlo nesibuya ngezigama and then ke umehluko ukuthi lapha esihodlweni kunempundu ezibambili, ipundu yangesinceleni ngekama, ipundu yangesogoma ngiyakababa. And then ke ibandla nesibaya ngezikababa and nazo njengebandla ibandla kulapha amadoda ahlala khona, amadoda ezekhaya azokuhlangela ubaba, azokuditsha nobaba, azokubonisana nobaba ahlala lapho. Imbiko ezifikako zifikela lapho ebandla lapha amadoda ahlezi khona, ukhulunywe whatever ekhulunywako, kubikwe ngalezo mbiko lezo abalethe lezo mbiko, bese ubaba akhambeke naloyo message loyo awuse emsamo. So kutsho khona ukuthi uma nakazokubuyiswa ngesibuyiso, uma uzokuqonda straight ngendaweni yakhe ekuzokuba ngesibuyeni. Nakukubuyiswa ubaba uzokubuselwa ebandla ngoba ke kaningi vele ibandla ngile selikhona. Nangesibayeni ke akuzile ukuthi ke lingafakwa khona ngesibayeni apho. Angazi ukuthi dadwethu uyaphenduleka na. Uphendulile. Ngiyabonga. That's right. Asirakele phambili sidope Vincem wande msokhethu. Vincem ngicabanga ukuthi abakhwele phezulu banganamibuzo mhlambe namtjana imfakela ethile mayelana nesikhuluma ngakho ebusukwini banamhlanje igamaramani bangakhithika ngoba ngibona kuba nabantu abaningi hle abakhamba bawungena kodwa ngonobangela wespace abahoni. Mnaka uVincent lo ngathi ulokanjile ukhohliwe la akhona naye ungamkhulula mhlambe. Ngubani lo nguntshani bezwe? Sithokoze. Nihlwile. Ngiyalotshisa ku-panel nisavukile. Sihlwile performance emakhaya. Sithokoze.
umkungu lapha kunombuzo awubuzileko net azange ngu-understand nguzwisise kuhle kuhle ngoba ubuze ukuthi uma wekhaya or bekatsho wekhaya nakathi nasimbuyisako simbekaphi bekatsho kwakhe noma bekasakotizile na ngoba awuzumusa ngesibuyeni kwakhe ni ngelwazi enginalo uma nakalalako walapho akayi ngesibuyeni akwakhe ni Okay, nangu ubuyile ngicabanga ukuthi akaziphendulele kulokho. Bengibuza ngoma uma ochadileko ohlala ngakwakhe. Bengibuzela mayelana ukuthi saba nenkinga leyo ekhaya like ukuthi siyomubeka kuphi nje siyambuyisa ngithi siyombeka kuphi mina ngala ngathi ebandla bekangayumi ebandla why manje mele aye ebandla so kwaba nefinal yokuthi navane kuphekiweko uthola abomama abahlala ngemuva ngesibayeni not ngesibayeni ngesibuyeni ne so uza kuhlala lapho wabekwa lapho but ngathi nangikhamba ngezwa ukuthi ngemuva kubekwa abantu bekhethe emkhulu if akakathathwa like usesengewekhethe emkhulu kubekwa abantu bekhethe emkhulu yabuya yangiconfuse ngangamazi uright ngangamazi wrong ukuthi mara simbeke kuhle na lapha ngesibuye napha na uyapi. Okay, I stand to be corrected ne uma wekhaya akakuzile ukubekwa ngesibuyeni mara ngekwesiko ubeka esivandeni ngoba ufana nomuntu omdala besele akhona ukuhlala ngesivandeni noma ungena ngesivandeni why angasizili isibuya ngesibuyeni kunezinto ezinye ezenzelwa ngesibuyeni engekhe akhona ukuthi nini kufana nalokho asithi nimbeka ngesibuyeni angithi umuntu nakaphilako uzonitshela ipilo izinto azifuna ukuthi nakaleleko yena ningamhlabeli lokhu ningamenzi lokhu ningamenzi lokhu ukukhuluma ngoba akakwazi ukuthi nasele angale kwenzakalani ngale kokufa so nasele aleleko uthola ukuthi sekayayifuna ingubo le njengoba benitsho ukuthi nakalila ngengubo bese nenzani bese ingubo leyo kula ingena khona ukuthi nasele nina mangabe wayinibeka in different places kodwa nana nikhuluma konithi gogo nabomkhulu no ithi kengidlule ku arrive ngizokubuya doctor umma wekhaya akayi kuba nje imizi ayifani ngifuna ningizwisise la siyithomeni la imizi ayifani omunye ubaba uthi nakangenisa abobaba athathe abobaba thola ukuthi babakhe walala bese or amaqhegu wekhabo alala ayobabeka emsamo awuberegisako ebandla or esibayeni la aphahla khona or la ekhaya baphahla khona ukhumbula ukuthi uma akahlangani lo kanje nomakoti akhe ngithi bese umakoti lo akakhona ukuya kubaba phani kunosokanayo kusosokana imini so the reason bahlukaniswa abantu bathi banomcondo wokuthi ubahlukanisa ngoba nabasaphilako abahlangani mara ke ngesintu umuntu obuyisa ekhaya kuba umsamo ohlala amadlozi wekhaya kunomsamo nasithi sibuyisa abantu bekunesifo ivane bathi esivandaneni mara mina vane ngithi sephephelo kula siphephela khona ngoba kula kungangeni khona nemithi khulukhulu akungeni imithi akungeni umuntu osemalangeni akungeni umuntu nomuntu ogula kakayi lapho so kuba sikuni ngicabanga ukuthi sengiphendula neyaka doctor ukuthi wayesibeka abantu in different places mara nasiyakibo sithi bogogo nabomkhulu the reason sithi bogogo nabomkhulu if mina ngizokhuluma nobaba nguyo zongifikela nakugogo mangabe mina kuyenzeka ugogo angimazi isibongo sakhe ukuthi ngisakabani kunokwenzeka ukuthi ubaba angichiye nesibongo engingasiso
mina bese nasele ngilungisa isibongo sekhaya angikwazi ukubiza ukufika lapho ngithi bomkhulu kuphela kose ngithi bogogo nabomkhulu ngoba babantu abaleleko esikhuluma ngaba ngithi ene basebandleni linye nabaleleko ukhumbule umuntu nakabuya kwa athi mina ngakambathi kunala angasakhona ukuyokufika khona abanye bayabuya bathi ngibawa niyongibuyisela ngibawa niyongithombisa kunalaba angasakhona ukufikelela khona so nakangakhona ukufikelela lapho uyabuya azokufuna imfanelo zakhe imendlela ezizokhona ukumfikisa lapho so yingakho nasifika kibo sithi bogogo nabomkhulu angazi udoktor uphendulekile na Yeah, no, bakwethu zimabhongo reg. Usesinakhulumo arrived ngizwa ngathi ngifuna uyicho. Umkhulu kunegama elinye alibizileko angilazi ukuthi bekakhuluma umkhulu kunegama elinye alibizileko ngikhohliwe uthi uma simubeka kuphi asimbeke ngesibayena ngazi uthe kunegama elinye so angazi kukuphi lapho indawo leyo esivandeni isivanda yini mkhulu isivanda ngikhombela ukuyiphendula yesivanda le ukuthi isivande kuyi namkungu isimo angitsho uyazi ukuthi abantu bakade babephila ngokulima babetshala so ubaba ekhaya wayenesibaya esinefuyo isibaya sekhaya sasiba ngesenkomo bese esiba ngaphandle bekuba sibaya sembuzi and then ke kuba nesimo la kutshalwa khona ukudla esiyokuphila ngakho and then ngaphakathi esiminapha kunephathi nyana ehlukaniswako iphathi le ehlukaniswako kula kuthiwa sivande khona la kwenzelelwa ukuthi umuntu osaya emalangeni angangeni ngale kuthiwa kuye uzokubolisa amathanga but ke ireason enkulu yokuthi angangeni ngesivandeni is because akukafanele agadange la sitshale khona imizimba yalaba abangasekho reason yokuthi angagadangi lapho it's because yena umzimba wakhe usese active to carry impilo asazoyiletha emhlabeni so akuphanjaniswa ukuphila nokufa yayibona so isivande angazi uyasunderstand na ngileso nasikhuluma ngesivande kulapho kula sithi bebatshala khona inlukazi nofana abomalokazana bakulomuzi lo bonke bangene lapho collectively bekungakhethi ukuthi loyo nomuzi wakhe bawuthola ukuthi imizi le yonke undodana wakhe ngaphalo wakhe ngaphalo wakhe ngaphamara sinayo isimo ekulu yonke sonke and then sizobafaka ngapho abo baba sizobafaka ngesibayeni sinaso isibaya esikhulu sobafaka ngapho ngesibayeni engikuvezileko lokho ekuthomeni ukuthi ke lokho ngizo ezinye zezinto ezenza ukuthi till namhlanje siyakhona ukudiscovera indawo okungezethu as abantu nofana amandebele nofana nje ezinye zezizwe bese ke bengikhombela ukusala ngidlula nakilo mbuzo lo wakadade konje ngubani ulindiwe ukhe wabuza ukuthi kuba yini azila ibandla yena maybe let's say njengomalokazana nasikhuluma ngebandla bakwethu indawo yabo baba ingasiya kababa ayedwa kula abobaba njengobaba athi mhlawumnye nakahlezi namanye amadoda bahlale lapho ibandla nalo back then lalakhiwa libe ngundunguluza one of the reasons why liba ngundunguluza lenzelelwa ukuthi abobaba nabahleli bahuruthane angazi leli gama lohuruthana liyalazi linabanye nangoba ke lisetshenziswa khulu ngekoroni ekhethu yakwaManala nihuruthane nitina nihuruthane konibobaba nikwazi uku-engage to inkinga eniqalene nazo that's when nikhona ukuthi niphefumulelane nangokwama-energies nibobaba niqinisane so umuntu osesenguma more especially osaya nemalangeni ongakafika esigabeni sokuluphala uphazamisa those energies nakazokuba lapho because yena she's feminine lapha kufuneka the masculine ones yayibona so uma akayi ebandla akangeni ebandla but umuntu wengubo sele aluphele umuntu wengubo ungomkhulu compared to umuntu omduna sele aluphele angugogo akuzeli ukuthi angathi naka mhlawumnye abone ichegu lihlezi lapha astepe angene ngebandla
ayococa naye mhlawumbe ababuza namavuko naye bese uyaphuma uyakhamba, but akusindawo ahlala kiyo njengalokhu akuhlezi amadoda, because umuntu wengubo once reach the stage of ukuluphala akusananto ayizilako. Angazi ngiyezwakala na. Ngicabanga ukuthi uzwakele u-arrived okunguye ebekade umphendula. Ngithemba bonyana ukuzwile naye bonyana isivanda siyini. Arrived nginethemba lokubana umzwile ungangenyoni ne. Ngiphenduleke khulu, ngizwe khulu, nomkhulu, umkhulu nguNtshebe Yezwe, naye uyibeke kuhle khulu, uyibeke kuhle khulu. Kunala angiphandlulule khona, ngithokoza khulu. Ngiphendulekile. No, siyathokoza. Ngaphambi kobanyana ngichinge kuwe Sikhosana, angidobhe uDr Lungile uhlutshwa inetwork man. Yeke nesikhathi sethu sesibalekile sidliwe yinja. Angidobhe uDr Lungile abe nakubekako ngemva kwalokho sibone bonyana siraga sivala sinjani. Dr. Iye, ngibawa ukutjho ukuthi ngendlela siphila ngayo ephasini lenyama akusingendlela abezimu abaphila ngayo. Lento ucabanga ukuthi wena uyayizwisisa ngequde akusiyo lo izwisisayo. Into yokuzila usosokana nosokana, it's everything that has to do ne-sexual energy. Umfazi nakangangena ebandla angekhe afe, angekhe enzekini. It's because of izinto ezenziwa ebandla. The reason why nakuphahlwa ukuthiwa bogogo nabo bamkhulu, it's because ngesintu nofana ngobungoma ayikho into ye-individualism. Umuntu akahlukaniswa nomuntu amthetheko. Into yokuthi till death do us apart sikhuwa ayikho esintwini. Umuntu wabhubha uba neqhegu lakhe, uba nesilukazi sakhe. Amadlozi akahlukaniswa. Amadlozi atshalwa endaweni yinye, kungakho kunendawo zokuthi umsamo, ibandla, into ezifana lezo. Abezimu laba khona kubiza ukuthi khuyini, ngombana kunamagama esasebenzisako. Amadlozi nakafikako, well nawunebizo njengami, bakhuluma ngamalwandle, bakhuluma ngesibaya. Vane bathi singesibayeni, vane bangathi singesibuyeni, vane bangathi singendleleni. So khuyini isibaya? Isibaya nasifaka ifuyo, kufana nomuntu othengisa inyawupe besabeka amaswidi phambili, uyabhayizisa. Ifuyo iyabhayizisa. Isibaya has deeper meanings than ukuthi basho kungene amaqhegu kuphela. So into yokuthi nawuphahlako uyakhamba uyokhuluma no Somtshongweni, awuqeda la uyakhamba uyokhuluma noNyabela, awuqeda la uyasikima uyokhuluma lokhanje, angiyazi mina. Angiyazi amangoma ahloko angizange mina ngifundisa njalo. Abantu nawukhuluma nawo ukuthi kuthiwa bogogo nabo bamkhulu zimu nabezimu abatholakala ngaphakathi ngendlini. Ungakho ngithi mina emathune nasiphahle, because into le iletha i-individualism. I-individualism ayibereke esintwini. Umuntu akahlala yedwa, umuntu uhlala nesilukazi sakhe. Nawe ndileko uyongena esibayeni salapha emzini loyo, and ukuze umuntu umzile, it's not because of amanye ama-reason, it's because of his sexual energy. Ndizoyidiscussa ngelinye ilanga indaba ye-sexual energy, ukuthi when it comes to ama-sex lawo, ama-genders lawo, in terms of ukuqalana kwakhona kwenziwani, ngibuphi ubuthakatho ebenzekileko ukuze umfazi lo nososokanakhe bazilane ephasini lenyama, but nase babhubhile sebahlangena abantu abangeke basazilana, akusekho ukuzila edlozini. Ngiyathokoza ngiba ukukhamuka. Ngaphambi kobanyana wehle dadewethu, ngithokoze kwamambala, kodwana nginombuzo naku wokugcina man, for 30 mhlambe wehla sele uyibekile bonyana akuphahlwa emathuneni, uyazwakala begodi you stand firm phezukwayo leyo. Ngonobangela akhe ngithi wobumbi obenziwako emathuneni, nomtjana akhe ngithi ngokufeyila bendawo obuvezako emathuneni bonyana ifeyila kangangani. Liskuni nofana lifeyila kangangani ilwandle? Na ukhuluma ngelwandle ukhuluma ngalela magagasi na? Iye.
sibuyela kodwa sikhuluma ngento yemvelo. Lokha nangizokuthi mina umuntu nangabe ufuna ukukhuluma and then akabakenza isibuyiso amathuna laya le kude eWitbank yena useDelmas whatever ukhwela indaba. Indaba kula utholakala khona imvelo in its purest form. Kula uthola khona imithi ehlambulukileko. Nelwandle lihlambulukile. And amanzi imilambo amanzi akabi fail. Wena ngokwelihlelo nyama ungabona ama plastic lapho ubone izinto ubone ngathi lifail. Amanzi akabi fail ayazihlambulula ngombana emanzini kune community yakhona, kunesizwe semanzini, kunabantu abahlala emanzini. Ilwandle alibi fail, amanzi akabi fail. So now uya elwandle uthi wena uyaphahla ufuna ukuhlangana bezima bathize. Into le uzoyenza iyenzeke angeke ukuthi basho uphahlele endaweni efail. Ilwandle alibi fail. Amanzi askun ayikho into eskun njengamanzi. Gamara wena ungabona abantu balahla amabhodlela ubone ini kufaila ngokwenyama ngokomoya amanzi akabi fail. Ayazi purify because amanzi are portals. It's not just indawo nje. I-portal is like imbobo from one universe to another. So amanzi akabi fail. No, ngiyakuzwa na ukhulumisa indaba yokuthi nanoma sikubona okwenziwako emalwandle mhlamba abantu benza ama rituals wabo khona akunandaba lokho ngoba lona liyazicleana ekugcineni kwelanga. Ngikuzwa clear very lapho dadwethu angikuthokoze man, angikuthokoze amezwi wakho mhlambe wokuyilayelisa. Amezwi wami ukulayelisa ukuthi abantu abalise ukuthi basho ngesikhaya kwaMnguni senza so ayikho into enjalo mkhuba loyo. Sinesintu into ebamba uMahlangu ebamba umabhene ebamba uMnguni sisintu bese unomkhuba weqhegu lakho elathi nalokuloya isibaya lifuna inkomo zibe ziningi inyanga yamtshela ukuthi izosiloya ifuyo ibe yiningi marunga sachisi sango into le yakusisintu mkhuba ngombana siyalelesa ngombana senza i-dark magic. So abantu abahlukanise ukuthi kunesintu kunomkhuba kunehahla. Ihahla ngilokwentayela musikwama promete kwama isiqwabati into ezifana nalezo. So abantu abahlukanise and nangabe into yakhe na uyazi omunye umuntu kulula ukuthi akukhohlise kamara ngambathi imnqame emngangani uzokukhohlisa. So enyangeni uyabuza ukuthi nangabe umuntu kuthumela ethuneni umbuza ukuthi ungithumela ethuneni nje alo into enje ngombana ngesindebele so ngiyoyilungisa njani. And umfazi uyaphahla ngesintu. Umfazi is one thing or close to uzimu. So akhonakala ukuthi basho umfazi umda aphahlelwe ngesibayena angakhona ukuzikhulumela. Umfazi uyaphahla ngesibuyeni ngesintu unendawo yakhe. So ipatriarchy and all these western religions ezi penetrate isintu silahle abantu namhlanje sibazitshela ukuthi basho ubukhosi ngibamadoda isintu ngisamadoda ayikho into enjalo. Abantu abazibuyekeze sithwasile sinje sibafazi. Ngiyathokoza. Dadwethu ngikuthokozile. Ngithokoza begodu ithuba ongiphe lona ekutheni ngemva kokubanyana ngikumeme ukuthi uzokuba nathi la wasamukela isimemo sami waba nathi esikhathini sakho eCBS akha nakune network ikhambi yakuthwenya lapha nalapha kodwa na ukwazile bonyana ube nathi ukufika ekupheleni. Ngikuthokoze kwamambala ngiyakukhulula ngokutsho njalo dadwethu. Mr. Ngibawa ukuthi ungikhiphe Ma ngibawa ukuthi ngikhitshwe nguwe ngikhona ukuhamba nama-point ami la. Okay. No, ngiyakuthokoza dadwethu akube buthongo. Siyathokoza nithonge kuhle. Aha. Ngikhipha phiko nje ke na kunje nasya. Mr. Thulanise. Sithokoze mani ngibone. Ya sengichinga ngekuyisongeni msekhethu. Ya, ngifudumale ngabe ngaphola mani ngibone. Mara kusena ndawo mani. Ncancaba. Yazi into engithandayo next time man nasi isihloko esisiyasithanda wena ngibone. Cishe sizosihelebha kwabanye. And ngicabanga ukuthi nasingena la sifuna singene ngoba sifuna ukuzijamela
kunamaphutha enziwa abazali bethu lethi meyi ukukhula uyayibona mani ukuthi into le akusinto yesiNdebele yaseyigandelela khulu abantu nakenza iphutha besathi ekhaya kaSikhosana senza nje ekubeni sekazibona ukuthi usephutheni asenzeni izinto ngokulalelana ngokaNdebele ukuthi uNdebele ukuhamba njani uyayibona bengizama ukulungisa indaba kama la yokuthi ngathi kuyazilana umama akalele kumele ayokuhlaliswa ngesibuyeni esije omunye ahlaliswe ngesibuyeni esije hayi leya ngiyazi mina ngazi ukuthi nangukuthi kuyabekwa ikoro ekhaya nangukuthi iyabekwa la simbatha isikhumba noma nakalayo yongimbatha uye bezimini bala ekhaya wayi mana bese batsho uyahlukaniswa nakasangale ukuthi noma alandwa ngale ngesibuyeni uyokuhlala ngale omunye uyokuhlala ngale ayisinjalo nasikhamba ngekoro ukuthi la ekhaya nangukuthi sikhamba ngesikhumba isinjalo uye bezimini bekhaya akunamehluko khona lapho ukuthi sekumele amayinazwe ngathi yokukotiza ngale seke kube zimu bangapha bengizama nje bengitshiselwa nethi lapho wena Mnguni mara-ke sithokoze mana kube buthongo obumnandi next time mhlawumbe sizangena nokho sichube Yeah. nezinye inhloko sithokoze No, nakanjani mfo sizokwenza njalo. Sizokwenza njalo. Ngiyathokoza Thandi. And then ake ngenze so. Mehluli ngangenyoni mfo amezwi wakho mhlambe wokulayelisa sengiyela ngekuyisongeni nangisho so. Okay, hey, nami vele besele ngithi ngiyabaleka ngoba ngathi khe ngakufanisela ukuthi-ke Yeah. Yeah. ngiyamunyisa endaweni ethileko. Angabi mde Yazi. khulu nokhona sele ngilayelisa kodwana nje engingakuyelelisa abantu ukuthi-ke izinto eziningi ezisilahlako endweni zesintu nofana zesikhethu abosiyazi kwabona babodwa asibahlukanisi ngokweengaba zakhona kanti kusafuneka ukuthi khe senze ilandelela nofana irhubhululo wazi ukuthi kuhle kuhle nasikhuluma ngesangoma sikhuluma ngani and isangoma sihluka ngani kunenyanga ngoba esikhathini esiningi sesazi ukuthi umuntu uyathwasa bese sangoma athi angaphothula adlulele esigabeni sobunyanga ngokwazi kwami-ke inyanga nesangoma kufane and isangoma sinomsebenzi waso esiwenzako bese-ke ngiso othola kaningi esikureferela to inyanga nanyana singeke sikutshele ukuthi inyanga leyo kungibani siyakhona ukureferela enyangeni ongayaziko nokuthi ikweyiphi indawo kodwana uzokuthumela ngani yini direction compass uzokutshela athi ncange ePumalanga umuntu onje wekoro nje isizo lakho lilapho and then bakhona nabokhokho vula bakhona nabanye ngokweengaba ngokuhlukahluka kwabo so nange singakwazi ukuthi sazi into ezinjalo sizopreventa ukulahleka kakhulu endweni eziningi and nokhunyeke kodwana mana ngithe angabe mde khulu ngithembe ukuthi-ke bonke abakhona epanelini nebebalalele sifundisene okuningi begodu angithi uthathe yonke into esiyikhulumileko nawe lalela lokhu kusekheni urhubhulule ukuthi-ke kukhamba njani ungalesi into ngoba ikhulunywe ngumehluli umehluli uthi akwenziwa nje kwenziwa nje buzisisa ekheni banendlela nawe urhubhulula ekheni ukuthi kuze njani ukuthi ligcine lenza ngale ndlela esele kwenziwa ngayo uyayibona uthi ulise into othole approval yekheni ukuthi why ungasenzi so wena sowenza so and then ngalayo magama bakwethu ngithi nakuzinhliziyo azipharumelane ngithokoza Ntwana enkosi. Mnaka amezwi wakho wokulayelisa mfo bethi isandla phezu kwesinye mphaphi angekhe ngisakwazi ukukwamukela ufika sesisonga. Mnaka Ngiyathokoza Mnguni. Angithi mina ehlangothini lami ngithi ngikhule nginje into engikhule ngayo ngiyenza ngibona ngathi iyangiphumelelisa angizukusuka kiyo ngoba ngibona ingiphumelelisa kwamina so angihlale kiyo ngoba ingiphumelelisa Mnguni ngamagama layo angizukunaba kakhulu ngiyathokoza. Mnaka kube buthongo ngiyakuthokoza.
sis arrived. Thokoza Mnguni, isihloko esingathi singabuya godi, sibuye nabanye godi abosiyazi, ngaphandle kwalaba akhe sizwe bona ukuthi bona bathini, ngathi ungathi ungayositsomulela abanye godi abosiyazi, sizokuzwa bona ukuthi bona bayibona njani, bona bathini, ngombana ngokulalela kwami la, uDr Lungile noMehluli kunala bakhamba bangakhulumi into eyodwa khona. So ngathi singabuya godi, sihle Sizokulinda khulu. ngamandla bonyana siyasibuyisa dadwethu nabahlukileko abazokuhamba nathi. Ngiyabonga. Akube buthongo. Thank you. Bakwethu, this is ntshebe.com. Singaphakathi ehlelweni iZanonke podcast. Nginithokozile ekuthatheni isikhathi senu nathepha iscreen ama-gifts nawo ngiyawathokoza ngokunjalo. Asihlanganeni ngokuzako godu bakwethu la sizokuragela phambili ngenhloko ezihlukileko engingakuthembisa khona kobanyana naso lesi sizosibuyisa nabahlukileko iye mhlambe abathekeli sizokwazi ukuthi siphandlululane lapha nalapha ekugcineni kwelanga ungafeli ngaphakathi asikhulume. This is Zanonke podcast. Nginithokozile kube buthongo.